Pemirsa Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sareng samian komunitas bandara ngelaksanayan latihan penanggulangan keadaan darurat PKD Galahi Lintang. Latihan kemargiang terpusat ring sisi kelot Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. General Manager Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Handi Heriu Ditiawan Mausang, sekadi kauningin Pulau Bali pinaka silih tunggil destinasi pariwisata kelas dunia. Pinaka gambaran umum kantos bulan April paiketandani sampun ngayahin langkungan 7 juta diri penumpang miwah petangdasan pergerakan pesawat. Punika mawinan paiketandani Masti Kayang samian personel sane menduwe amongan ring Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sayaga antuk nampenin kahanan darurat ring Bandara Pet Prade Kepanggih. Latihan PKD Kemarkiang antuk Mastikayang implementasi dokumen Airport Emergency Plan saha dokumen Airport Security Program sida memargi becik ring sajoning penanggulangan keadaan darurat penerbangan bandara udara ngelintangin fungsi komando perkanti turmaning komunikasi pantaraning Airport Emergency Commit miwah Airport Security Commit. Ring edan latihan PKD Inucap Bandara Ngurah Rai ngelaksanayan ketiga latihan kedaruratan inggih punika latihan penanganan kecelakaan pesawat udara, penanganan ancaman keamanan saha penanganan. Handi Mausang mawinan latihan PKD kemargiang sekadi Jaktin Nyani paiketandani ngaptiang samian pengguna jasa Bandara I Gusti Ngurah Rai mangdani nenten olsa selami pemargin nyani. Ring latihan PKD Inucap Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai nyarengang instansi sani mapaiketan rumasuk Komite Kedaruratan Bandara sekadi kantor otoritas Bandara Wilayah 4 Pangkalan TNI Angkatan Udara I Gusti Ngurah Rai, Kepolisian Daerah Provinsi Bali, Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Perum LPPNPI, Ernep, Cabang Denpasar, Maskapai, dan Pertolongan Perum LPPNPI, Ernep, Cabang Denpasar, Maskapai, Ground Handling, Miwah, Rumah Sakit Ring Wawidangan Bandara, dan Pos Nguningayang.